ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯚ ꯅꯦ, ꯁꯤꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯅꯦ, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤ इक्विवेलेंस रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन सिदी अनौब नते मादि नौनो प्रूफ तौर लेगदौ नते कईगुंबा रिलेशन अमा सिमेट्रिक सु ओरमबा ट्रांसिटिव सु ओरमबा रिफ्लेक्सिव सु ओरमबा मदु ओरगदी हारि रिलेशन द कोइन कई कौदेबा इक्विवेलेंस रिलेशन है खंगरनेबा हदि नौ चेक मागी अनौबा मागी कंपेयर तौब खोटपा केमते लेते मागी दि अखोय तंगिबा हुम हजिक तंगिबा रिफ्लेक्सिव ने सिमेट्रिक ने ट्रांसिटिव ने अहुम जिगदौबा पुलप ओइब्रा ओइद्रा ओइरगना इक्विवेलेंस ओइरे अहुम जी मनुंग अमु हे ओइद्राबा अदुदि कयोबा इक्विवेलेंस ओइरोइबा यारेको से अदु ओइरगदि हजिक से खोइन होरेन एक्सरसाइज लाकु मतमदा प्रूफ तौबगी मवंग से रिफ्लेक्सिव ओइ सिमेट्रिक ओइ ट्रांसिटिव ओइ हाइबसी प्रूफ तौगी हाइरगदि डेफिनेशन द बेस तौर होतोइनेबा अदुगा ओइदे ओइदे उतलो हाइरबा दे अखोइना रिफ्लेक्सिव ओइदे उतपगी नत्रगा सिमेट्रिक ओइदे उतपगी नत्रगा ट्रांसिटिव ओइदे ओइदब उतके हाइरगदि जस्ट एग्जांपल लरो उतोइनेबा अदुगा ओइब उतपगिना जनरल ओइना मागी लेरमिबा फॉर्मुला द बे अखोइ डेफिनेशन द बेस तौर होतोइनेबा मदु कमाइन तौदोइनो हाइबदा खोइ जि नोगी लाइरेक्टगी एक नखोइ क्वेश्चन अमा खंगलगा येंगसे एग्जांपल एक्सरसाइज द अखोइ एसीगी सिमेट्रिक दगी ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव उत्पगी एग्जांपल ऑफ द एक्सरसाइज दगी लखत के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 के हैबा so that the relation r in the set 1 2 3 given by r equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive man hari se question number 6 the man hari se 1 2 3 haina sigi sesida labor relation r haina kamaina piba 1 2 2 1 masigi relation se symmetric oy reflexive ti oide transitive su oide pulusine symmetric oy bagi di kai haiba 1 2 yawadi kana yawadaba reflexive oy gai dagadi 1 2 yawadi kana yawadaba 2 1 yawe yawamjo ata yawri byo a ga b ga yawadi b ga a ga yawadoni haiba tai compare to ningai leibra Taitreko, adu di silu ya matro. 1 2 yaure kana si yaure ba. 2 1 si yaure bena si kai dai. Symmetry. Adu mana su symmetry oi lo hai bene. Kai di oi de ba ani ang sai ga ma transitive ka kana ga reflexive ki di oi de sinima haris. Mona question hara mane go du de yeng si ba. Reflexive ki di kana yaw ga dong ne ba. Masana masada. Hai di 1 1 2 2 3 3 yaw ga dong ne. Yai go ja. Yaw ba ne amada. Yaw de go. अदुने सुलै करा खं याउदे हलोरे 1 1 याउदे 2 2 हाइ मथौ तादि अमबु याउद्रदि सि याउद्र मिना कई तारे से रिफ्लेक्सिव ओइद्रेबा ट्रांसिटिव दि यंसे 1 2 याउ कना याउरेबा 2 1 याउरे कना कना कनेक्शन लेरे 2 गा कनेक्शन लेरे कना कना सु याउगदबा 1 1 याउरमब्रने अदु मसाना कई ओइरे ट्रांसिटिव ओइद्रेबा क्वेश्चन सु कई हारमे ओइदि हाइ उलु हारमे क्वेश्चन द लुदु से ओइ दे उल्लू ओइ उल्लू हाइबा क्वेश्चन से नतेबा ओइ ब्रा ओइ दब्रा चेक तौ हाइबा सिने लुदु ai sibu ओइ बोरम दोइरा एग्जांपल बु लौदोइरा अदगी चुमदबो होतोइरा अदुनेबा अदुना याम अखोइ याम तोइन होपम चंगेबा तेगो से अदुगा आसिना अखोइगी सम अखोइगी 1 2 3 फाइनाइट ओइबा सेटता डिपेंड अखोइ असिदा डिपेंड तौबा क्वेश्चन ने तेगो से अदु क्वेश्चन अप तोपमगा खरा साखोपम येंगसि लेना से Question number 12 class of the yings. Masina, no guessing a home example, a roy boy, yings. Adogati, exercise ki no adum quickie guide no laner gatoro, young sister. Question number 13 da 12 yings. What I say? No, she only like that. So that the relation are defined in the set A of all triangle S are equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2. Man, I say, I talk question is hungry na. I so pi đâu sẽ có A have a set of Malay. Masi Karata is set of all triangles. Triangles could you kiss here? Triangle labor triangle, may say. Michigan, however, either however.
mana R hai relation ama A da define tawi ba karamong define tawi hai matamda T1 kama kana T2 such that T1 is similar to T2 relation pabagi mo yengse T1 ga T2 ga related oige haragadi T1 se kanada similar oidone ba T2 da similar oigedone ba si pabagi megi myam le ko T1 ga T2 ga similar oige haragadi related oige haragadi T1 se T2 da similar oini T1 se T2 da similar bu oiraba T1 ga T2 ga kaidoba related oi maning ma ngtho do pa ba ya si pa ba ni ju khanga da ne nakam khotana te ba T1 ga T2 related oige haragadi T1 se T2 se similar oigani khatang haira pa nakan ngtho pa su ya ba T1 ga T2 ga similar oigani sina halaga machine hana piram ba adu kana kana T1 ga T2 ga related oi hana maning ma ngtho pa ba ya ba sentence ya go se man hai se si equivalence ni ulo si equivalence relation adu di yeng se ba reflexive haragana A na A da symmetric haragana AB already BA transitive haragana AB BC AC haibne ba adu transitive jing kya sange ahum sange adu di reflexive ki dong to di kya sange ba ama triangle am choose to se ba koina T ana triangle am ka de lo se ba A de ki lo se ba triangle am lo se ba e ko se adu de ina si statement sin ko sumbu lan bri yeng do si statement sin ko ya maru le se ai iso ke ba T is similar to T ya bravo kai ba ngiro triangle khudima masana masada loya ke do ba similar ho jaye ba ya jo adu ta ga di machine ta ni si kai no T kama T si kana da yawe ba R da yawe hai na tro ba si statement si summa mane na ai do si summa di summa ne ha na tro si ho ja kana si summa do ne ba ta jo adu ta ga di T is similar to T maram di triangle se masana masa similar ho jaye ba loina triangle khudima yani nang triangle me excuse to ba khudima masana masada ke do ba similar ho jaye ba adu ta ga di T ga T kana da yawe ada adu reflexive ki koina A yagodamni B yagodamni C yagodamni adu chumma bra sita da masa masa related o yawa ba adu kai tare sa reflexive tare kai go se transitive to mu yeng se ba let lo du ni ma di T1 hai ba ga T2 hai ba lo kana da yawe lo du ba R yawe lo du ne adu ko proof to du sin kari T2 kama T1 su kana da yawe ba R yawe improve to du ne ba ya ba se si let to du ne ko si let to ga mu du su man du ne ba ya ba se si summe hai ba na si sumo dra ba sentence e do si da yawa di sentence sumo ne hai ba na tro o di kana ta re ja T1 is kari similar to kanada T2 T1 kama T2 se R yawe lo re T1 ga T2 ga asigi order pair se R yawe ga di kari chumone ba T1 is kari similar to T2 as chum jare ba sidi statement de laksha bane ba akoi na pa mina kari T2 kama kana T1 su yawe have ne T2 na hangge do natro ba di statement si to di pothong na ba chum bra yeng se ba T1 se T2 de similar oi hare adu di kana T2 is similar to T1 haina onthok pada sentence se ha na sentence akai ba legadra ba magi meaning si legadro ai ga ma ga similar oi haibaga ma ga ai ga similar oi haibaga chamana dro ba onthok na ba ke su kai de ba aduna kamai ibi ai haba se T2 is kari similar to kanada T1 da adu sentence onthok na iya amina T1 na hanba kan na T1 kama T2 R yawi hai hoji kana hale T2 na halable na T2 kama kya T1 su kana yawani R yawani hangalan da yawrabra kai tare sa symmetric sine ba proof to ba kai go sa jam sam mane go next transitive ki matang yeng si transitive to kya sangi T1 hai maga T2 hai maga kana de lo re e de lo re kai go sa ka mai lo di ba T1 kama kana T2 next kana T2 kama kya
T3 ani mo loi kana da yaw ba lori ni sin len let tori ne kai ko se kana uti ba T1 ga T3 ga kana da yaw ba e da yaw ju pung ma ba oh sorry ada e da nati ada kai ko se ado re ga di ka do ba se transitive ni haidoi ne ba hojik khoi let tor matung da T1 ga T2 ga R da yaw ra di sentence tu kai hai ba T1 is kari similar to kana T2 relation na picture mane ba sidi kai ko se next similar ka hai ni T2 is similar to kana T3 T2 is similar to kana da T3 da adu di mu akhone la khani si kana ba T1 kama kya T3 sentence on di kana da re T1 is similar to kana lahan pa ba T3 as lahan pa me ba adu di ani si combine to ba ya ba yeng se ba T1 si T2 da similar oi hai triangle 1 se triangle 2 da similar oi hai triangle 2 si mu kana da triangle 3 da mu similar oi hai kai ko se adu di si triangle J si triangle si da similar oi hai T1 si kana T2 si T2 se si da mu similar oi hai T3 da mu adu di si ga da similar oi roi dra ba oi roi jo ai ga ma ga similar oi ma ga mu amadu similar oi adu di akhoi hum ju similar oi dro oi dro adu di ahum ma hai dro su kana hai ya re ba ai ga roi be gi do sentence connection ya da ya connection ya ye ba ya dro similar oi ba ji matang matang mai ne ne pone ba class 10 da mo pone ba kai ko ja adu di kamai lak pe ai ba se T1 is kari similar to Canada T3 hai statement ni si combine to la han ngam me ba kai ko ja adu ga di si statement si la han ngam ma bone na T1 ka T3 su Canada yaw re ba R yaw re ba yaw jo adu kai ta re si yaw ngam ma bone na transitive ta re ba adu di reflexive ut kre symmetric oi ut kre hoji kana ole transitive oi ut kre oh mo oi di kai oi hai equivalence oi ta da dro ya ko se sida kai noi ya da matang yaw ri sida question makha khidang wali ko si question si go na makha du noi hang ning ba ngo makha lak se ba du ba makha da hai se mana right triangle ahum consider to hai right triangle ahum se smai to ba T1 sina ne smai te ithoki ko sida T1 hai se magi size sing se amana 3 ni amana 4 amana 5 ni hai T2 se sina 5 ne 12 ne 13 ne T3 sina ne 6 ne 8 ne 10 ne mana isi sigi triangle ahum side ke sangmani ko piri si side ahum de sangmani piri si ya ko se T1 T2 T6 kana related oi ke sine mar hangis last part hai tare adu dino na sentence ga relation ki sentence la ane kai ha ba T1 ga T2 ga related oi ke ha di kari lai ba statement da T1 is similar to T2 adu di karam ba triangle similar oi thidu na tra ba ko thidu je similar oi be condition noi class 10 da loin tam gre kaya ma'am lai SAS degi ASA SSS ma'am lai adu angle ki batang yaw ba sibo yaw di sai na tro adu de khoi kana sumring se ba SSS sai de sumring se ba karam ba yaw i de yang thok se ba ya ko se similar ki batang du SSS sibo side mana ba hai bro side proportional oi ba hai bro proportional oi ba hai ne ba na tro adu di yang se ba ke se si divide to kya da 3/5 si kya da 4/12 mana bro adu di T1 T2 kai me ren dina ya ko se next yo kya da se 5/6 5/6 la ngam bra ngam de su ya de hoje T1 ga T2 ga fail ore T2 kana ga T3 ki su ka do ba fail ore similar oi ngam di kana wali yeng do ba T1 ga T3 ki yeng se yo si kya da 3 si kya da 6 3/6 kya da 1/2 4 8 divide to kya da 1/2 5 10 divide to kya da 1/2 lo na ho kya da
1 by the side proportional or high natural proportional already s similarity na t1 ga t3 ga over similar whatever that was it similar whatever the related when you have not wrong side of the t1 and t2 se are over related ama mo over related when area moinis yare go se sina last part haitare question si yare sigi question sina na khoi ke sigi example ahum no gi relation gi makhan ahum adugi ama lakhot pani tei noi tum noi guide yengera natraga khoi gi internet da loina phangmani solution myam se aja kari kari khangda ba yari topic amadi wali equivalence class aina adu equivalence class to matem khoi tarongge aduga question se equivalence class tarongge video di next matang the equivalence class definition and yang thoksi kamai to guess man hai let a relation R on set X divide the set X into mutually disjoint subsets AI satisfying the following condition. Number 1, all the elements of AI are related to each other for all I. Number 2, no elements of A is related to any elements of AI. AI ga AJ ga hagado sorry. No elements of AI is related to any element of AJ. I not equal to J. Ahum subada union of AI is equal to X oigadavani and AI ga AJ ga intersection phi oigadavani I not equal to 0. Amasi akoi amam the naineraga yengse man hai si kari no haibasi. Akoi hai definition I see R haiba relation ama on X akoi X haras. Hai akoi AB nainabadu X ka sukai de set. Tega sa. Hariba R sina sigi X AI mayam khaidoyeba set mayam khaidoyeba A1 A2 A3 mayam akoi AI ID A1 kana A2 A3 smaina makan mayam khaidoyeba R sina maram moiraga tego se mana karam mon khaidoya ta disjoin haibneba disjoin haibdi A1 ga A2 ga A3 ga makhoi machine gi marakta common oiba amata leiteba tego se if khaidoba karam condition han condition ta mana harise nana I am choose to any I am A1 will be A2 will be A3 will be A1 choose to kalasi A1 is the element machine se makhoi machine se marakta amaga loina related oiba A1 the yaw machine moi marakta element A1 the element khad yaw ne dana set oibne na makhoi machine marakta ke doba loina related oina ba that was number 1 point. Number 2 point harisina AI have amaga AZ have a choose to reba what has I is not equal to kana Z haibadi tuan asigi partition tuan bani khalo sinma haris ego se aja A1 khalo sun kana A2 tuan halo ari ni ego se nang khaning ba 1 2 gi walite I ga Z ga bo hek manadro ba sije makha tapani Z hek manadro ba sidagi element amaga lokhalaga related oibra yengba adu su oramdra ba mar haris adu su oroida set partition aikogi magi khaidoi ba masa machine do makhoi machine marakta di ke do ba related oina ba adobo set amaga marakta di ke do ba related ti oina da ba yago se aduga haiba si kana khaidoi ba AI myam do makhoi pulap punchil laga original set kana X star ba hani original si is R thugai ne go R na X kya thunu thugai ba AI thong thugai ba kya no khang de myam thugai re myam oi bia di oi bia hom oi bia thugai re ba karam mong thugai AI gi machine moi machine gi marak ke do ba related oi nei manada ba ani gi marak ke do ba related oi na ba ya de ha de ba AI myam do pulap punsil la kana ta do ne ba X hai ba se ta ga do ni ya go se aduga na aroi be gi point hai pan gre sigi AI myam ji disjoin hai ba na tro disjoin di A1 amaga A2 amaga A2 ga A3 ga amata ke do ba common no be element am to yaudi ba masi ba hek bu thupung amaga di masi dai ba AI sei masi ne ba koi kai ko doi ba equivalence class sai se si ko doi ne example yang se ko example da lak ni yang se example da kamai do yang se akoi na relation ama R hai ba ma on natural number da loge ba n hai ba natural number sida karamba relation matam da R si kamai to hai matam da A, B such that A minus B is
and even relation gì có A ga B ga heck khai dong na kana ta ba even number heck ta ba mo tu ka ni ba relate si R si yaw ne ba ai ba A kama B cái ko sa nation number hai no Z hai no integer Z hai on Z hai se thì integer da sa khole na mana yo ko de 0 um su so ge 0 ga kana ga plus to ba odd number dum ta ge intra ga minus to ba 0 ga minus to ba ra se ba 0 ga kana minus to ba odd number dum dai odd number sing no 0 ga odd number sing ga dum khai dong na ga dum ta ge odd number dum ta ye ba ta dro adi 0 ga pa ba ya ri se kana plus minus 1 su pa ba ya kana so plus minus 3 pa ba ya 0 ga kana ga plus minus kana 5 मैम पावे याग रे 0 को पावे याब सिंग योनी मखोय मसेन खाइदों न लोय गई ताई अखोय सि सोन बा प्लस माइनस 2 हाय इवन गन नत्रो इवन ता बाय ने बा ओ नते इवन ता बा तो 0 को पादु सिकना ने बा इवन सिंग को पादु ने हाबा सोन 6 योनी 0 सिगा 2 को प्लस 2 कहता है माइनस 2 2 ताई इवन नत्रो माइनस 2 सु माइनस 2 ताई असु कहता है इवन ने बा हाइदि 0 सिगा इवन सिंग सिगा पारि के दो बा अदो इवन ताई है बा क्या बजे अमु योनी 2 ga 4 ga mu khai dong no kya ta natro even ta dro ba adu di sida lai ba khudum chi loina kai hoi ge even no natro masida la ko element khudum chi loina kai hoi ge even machine khang no su kai ta ge ba adu di masi gi lai ba na khai do iba pa si si was jet yaw ya si bam 0 hari ba 1 2 hari ba -2 hari ba -4 hari ba adu gi +4 hari ba ma su loina integer gi part ama natro khai do ina integer si thugai ne ba ko na even at to why never natra makoi machine mak ta loina khaidong no ni kana adum ta ni even adum ta dro haidi makoi machine je amana loi related oine hai natra ba mani ko next one ga pa ba sina noi oda bang ta para mani one ga pa ba ji maram di noi one ga oda number ma ga khaidong no ni oda number de ma khaidok ki kai wole kay wale even one number ama dagi one khai dokuni kay da even odi one number singa one ga pai si adro mo machine khai donu kay da kun pa even si phangya kay ba ja odi one ga mo to je ba one machine khai donu kay da even ta adro so odi machine ya ri ba ma khoi machine gi merak ta khai dok khai jin am to boda adum kay da ba ja even da ya ba masidi yaw ba makoi machine mak to su amma ga mo khai do no kai dum dai even akoi pa relation ji phange ba to bo sidi am khangalo sidi am khangalo even da byo yo even ma ga kana ga ba o da ma khai do no hai ne no to even ta ngam godra ne adu di sina z hai bu se se si ma ani thum khai do partition ani thum khai do ba ai even go ko pusil ga ita gi whole integer ta dro sina even gi se ne ba sina garagi pot ki set adi r sina maram moraga z se kya thona khado panga me ba partition ani thona khado panga me ba 0 ha maga symbol ne ko sidi symbol sina bai wa ne ko 0 ha set maga di even hai ni 1 ha ba sin kai hai ba pot 0 hari ba marakta moi makoi machine marakta related oina bro oinai makoi machine khadong na even tai tadra 1 hari jo on tani makoi machine khadong na kai tai even tai related way go 0 go wat game rak tadi loading ba malo khadong na even ta ngam bro ngam de haji definition ni mutung na kai hai gi sine maram moraga z to partition khadu em ni ka thung khadu ba ani khadu e ani si marak ta common way bam to yaw bra yaw bro common way yaw bra yaw de this zone way le yare makoi machine marak related way na bra makoi machine marak ta di makoi machine marak ta di way na di ba odi condition ho mu chumdra adu di sigi 1 hari sigi 2 hari sigi symbol je masi sina semba kai tare ba kari partition sing ne ba this zone ba nakoi machine mak kai do ba related ohen mangam ba amaga magadik sigi mak di kai do ba ohen mangam da ba malam aduna sigi o hari ba the 0 hari ba du 1 hari ba ni se equivalence kai kai ba class and khang ne ba sigi r si base do ba r do base do ne yare ko anga ni ko si ba kari sida kai equivalence class da kai khang da ba